mengameli Bulawayo inkosi yesizwe sakwaMandlakazi Mageba nesithobekayo ndaba ezithu kuba sibe nawe bangazitha usekela kaNobhala Jikelele eqenjini le-IFP nobuye abe yilunga lePhalamende Thabizolo ilunga le-National Executive Committee nobuye abe yilunga lesishamthetho kwaZulu Natal amalunga e-National Council onke akhona amalunga onke district amalunga eyingi uNongoma uLundi abaqulusi uPhongolo neDumbe abahlonishwa omeya umeya waseMtuba umeya waSondini umeya wabaqulusi umeya wasoPhongolo o deputy mayor o speaker amakhansela ahloniphekile abantwana basendlunkulu oyihlalo bamaziko ngoba yibo ababalulekileyo iadministration ekhona uBulawayo kezinye izithakazelo zakhe usobakhethile angibingeleli yena kodwa ngibingelela osobakhethile ngoba namhlanje bakhethile bala ngoba bekhethile ngiyanibingelela bafowethu Bulawayo wamemeza ke ngotsha wathi asivule iminyango kodwa ke sesivula yonke into ke ngoba neminyango usukube emncane sivula namafastela manje nalapha kuma ventilator siyawakhipha ama ventilator siyavula ngifisa ke Nyambose uqala ngokubika ukuthi njoba sihlangenela namhlanje eZululand eyinsukwini ezintathu ezedlule eBulawayo sibese sixosha imbiko ethi sesishiwe ikhansela lethu le-IFP ebaqulusini ubaba uZungu obesiphathele uWard 23 kodwa ke futhi ngisakhuluma ngodatshanyana olungemnandi fisa ukuxolisa Bulawayo ukuthi emgqigweni kukhona laba abakhulumayo akenimeni nabamanzi akekho umuntu owayo izulu alibalele akenime kancane ngibuka wena njengoba ngithi mana nje awumile Bulawayo egameni leZululand sifisa ukuxolisa ukuthi kulomgqiqo ohamba ngawo asenzanga kahle ukuba sehluleke ukuvikela iwodi lethu oPhongolo siyaxolisa Bulawayo siyaxolisa kodwa siyethembisa ukuthi sizolungisa ngoba sisitholile isizathu namhlanje na ke Bulawayo umhla ka27 April lapho khona iqembu le-IFP kusukela ngo1975 onke amaqembu evala umlomo lakhuluma lalwa lazabalaza lizabalazela inkululeko kwaze kuba ukuba amanye amaqembu avala umlomo iyavulwa imlomo kodwa Bulawayo kuthema inkululeko sesiyibuka la iduzane ngokuthi iqembu le-IFP
lalingeneme ngoba isakhiwo sesikhashana sezwe sasingacacisi lutho ngokuthi amakhosi ayobamba liphi iqhaza uhulumeni omusha wentando yeningizayo. Lokho kwaphoqa iqembu le-IFP ukuthi limemezele ukuthi alizukulungenela ukhetho. Kodwa ubuhlakani be-IFP ngoba i-IFP boComrade nineni ngosobakhethile nisikhethile namhlanje. I-IFP ingokhelekele kwezokuxoxa. I-IFP ayikwesabi ukuxoxa. Amanye amaqembu abaleka emgwaqeni ashisa amathayi, i-IFP ayikwenzi lokho. Ngesikhathi zifasile izinto kwakunengxoxo, kodwa emveni kwengxoxo sekufike abalamuli bamazwe ababeholwa uProfessor uWashington Okumo owayisuka eKenya, wayeluleka kahle i-IFP ukuthi lingenele ukhetho bakuzochitheka igazi. Ngomhla ka-19 Bulawayo kwaku 3:30 ntambama 19 April 1994 yamemezela imbabazane kaMahaqe yahaqa amadoda emasendeni. Lwamemezela usuku loluyibunubunu abathe balibamba ngapha lwaphuma ngapha. Amemezela amabhanga walingana nawabafokazana. Ayisethi inkathi yalungenela ukhetho. Yingakho-ke Bulawayo nathi silubungaza usuku lomhla ka-27 April ngoba yalalelwa i-IFP. Sihlangeneke Bulawayo ngalolo suku namhlanje. Kodwa futhi sihlangenela i-IFP igubha iminyaka engama-50 ikhona. BoComrade nineni sijoyinayo elisuka ku-ANC, ku-EFF, ku-NFP, ku-MK Party. Namhlanje i-IFP igubha 50 years isendimeni yezombusazwe. Yuhambo lolu boComrade olungakaze libe lula. Lo 50 years of jubilee unyaka wesibusiso. Kuzoba seyindebeni zethu njalo ukubika ukuthi enkolweni yamaKristu uMose wabakhulula abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe, kodwa kafikanga nabo eKenani. uMose ubahole 43 years abantwana bakwaIsrayeli ebasa ezweni lesethembiso. Umntwana okwaphinda ngene iqembu le-IFP ulohole 45 years. Ngakho-ke asihlonize ukuthi umntwana ophinda ngene ube uMose. Kodwa bathema iKenani sebelibuka kanjeya zasindi ingalo zikaMose. Umntwana usifakile kuyinkululeko, kodwa boComrade nineni sijoyinayo asikafike enkululekweni yomnotho silambile. Manje ke sithathwa-ke uBulawayo. uBulawayo-ke yikho simbiza ngoJoshua ngoba abantwana bakwaIsrayeli bafika eKenani sebehamba noJoshua. Kodwa ngesikhathi sempi akazi uJoshua ayithathele ikhali alwe nempi ayibheke kuMose. Kodwa uJoshua wayibamba ingalo zikaMose ayiphakamise ukuze impi inqotshwe. Hayi boComrade, uBulawayo uhlala esihlalweni ngo-2019 kodwa kaze inkathi ingahlaselwa, kodwa kaze uBulawayo aphakamise ikhali. Ibithi miqhamuka impi uBulawayo abamba ingalo zomntwana okwaphinda ngene athi nansi impi umntwana okwaphinda ngene.
siphakame ingalo ikamabhange inqobeke ipi uma engasekho umntwana okwaphinda angene njengoba kadesha umphathi ohlelo uJoshua ebhekana nezinkinga wabheka phezulu wavela uNkulunkulu walokho eshilo wathi qina Joshua ngizoba nawe namanje ke Bulawayo sithi qina uNkulunkulu uzoba nawe qina uNkulunkulu uzoba nawe namhlanje na ke njoba nibona kunje Bulawayo ekumemezeni kwakho ukuthi akuvula iminyango bangena abantu bazojoyina iqembu lenkatha senze lokho namhlanje na ke lolu suku olukhulu kangaka sizokwemukela nanka amalunga amasha sha azojoyina iIFP yikho bangazithi uthe abahlale phansi ocomrade beIFP bame ngenyanga ngoba sizomukela amalunga amasha ayifake nibatshele nalabo abakhuluma ku social media ukuthi akuyona ifake asifake la asifake ngoba kusimine ngethula inkulumo bengizosho nje ukuthi nimukelekile nonke kodwa inhloso ukuba sizomukela amalunga amasha kodwa ke Bulawayo ngiyacela nje ngihlephule nje imizuzu emibili comrade uyinkinga umuntu ongawazi amandla akhe ukuthi angakanani ngikhuluma no comrade laba beIFP laba basha uBulawayo uzokhuluma nabo njengamanje comrade iZululand asutholanga u50+1% asiphethe iDumbe asuphethe uNongoma abaqulusi asibaphethe ngo50+1 kodwa umkhandle esiwuphethe ngo50+1 uLundi ukuhamba kwewodi Bulawayo elihambe 2 weeks back lenza ukuthi iIFP isuke ku15 beku14 besizitha isuka ku14 ziya ku15 angikwazi ukungayisho leyo kodwa into baholi Nkosi yesizwe engikhathazayo ukubona ocomrade beIFP benamahlombe amakhulu bekhukhumele bakhukhumele kodwa behluleka ukuphakamisa umasipala comrade ngaphandle kokuthi kube khona ocomrade akade bengamanye amaqembu bejoin iIFP ngeke sifike ndawo noma wena ungabona sengathi unawo amandla unawo namanga kodwa abantu abazosenza sifike la sifuna ukufika khona yilabo comrade abagqoka igibhe ezibomvu eziyelo ezihlaza eziyi-orange iprovince Bulawayo siyiphethe ngo50+1 ukuze siphathe iprovince ngo50+1 ukuthi thina abocomrade esiyi-IFP sazi ukuthi amandla esinawo awanele
fanele sambe siyofuna abanye abazokwenza ukuthi amandla ethu enele. Siyamcela ke bo comrade kuzo comrade basijoyine fanele kuqale thina sinciphe, kuqale thina sizehlise, kuqale thina sihloniphe, kuqale thina simamatheke. Ngiyazi ukuthi abanye kulukhuni ukumamatheka kodwa uzame nje, ngoba lokho kwenza ukuthi umuntu ongaphandle akwazi ukungena ngaphakathi. Bulawayo sisemva kwakho, uwe ozoba umengameli we-IFP futhi, ngoba ngiyabona ungathi khona abakuzwa kancane lo, ngcono ngithi ukwengeza. Bo comrade uBulawayo ozosihola, ongathi akakabuzwa lokho umthinte kancane ngendololwane uthi nanti udaba. Mina ngikhuluma ngoBulawayo, uBulawayo ayimini impela, uBulawayo ozosihola. Uzobona wena ke Bulawayo ukuthi usihola nobani. Bulawayo kunamagama nje umntwana okwaphinda angene awasho esevala ispeech sakhe, wathi Bulawayo Ngotsha mntana enkosi, ngiyabonga ukuthi uvumile ukuthi uzowuthwala lo mthwalo. Akusho mina, kusho umntwana okwaphinda angene, kusho ukuthi umntwana wayenokusola ukuthi lo mthwalo uyasinda, uNgotsha ngahle angavumi ukuwuthatha. Manje uBulawayo ke wavuma wawuthatha. Kwasho umntwana nathi kodwa bangazitha sesiyabona ukuthi umbabazana yayikhuluma iqiniso. Bulawayo ungangawe lo mthwalo uzowuthwala. Sihole Bulawayo.